in 2021, Rwanda has had strategic control of its proxy armed group M23 as well as M20. Uyu uri kumva nuhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu magambo yakomeje akoresha mu nama iri kuba none havuze ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukoresha ibikoresho byose bishoboka kugira ngo u Rwanda baruryoze kuba ngo ari rwo ruri kwangiza amasezerano y'amahoro. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama barimo none aha bari gushinja u Rwanda cyangwa se bari kurega u Rwanda ibintu bikomeye cyane. Reka twinjire mu ijambo bavuze. Aka kanya turi kuvugana inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye iri kuba hamaze kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomye igihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa u Rwanda ko ari rwo rwangiza amahoro cyangwa se u Rwanda ari rwo rwangije amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi. Ndetse Amerika ivuze ko igiye gukoresha uburyo bwose bushoboka n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo u Rwanda rubazwe cyangwa se rusubize ibyo bari gukora. Reka twinjire mu magambo yose ari kuvugirwa muri kano kanama. U Rwanda ntabwo ruravuga ariko hamaze kuvuga muri iyi nama, ni inama ikiri kuba muri kano kanya. Hamaze kuvuga Ubufaransa bwakurikiwe na Sierra Leone ndetse hakurikiraho noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubufaransa nabwo nk'ibisanzwe bwagaragaje ko rwose budashyigikiye na gato ibiri gukorwa na M23 ngifashwa n'u Rwanda, ariko by'umwihariko reka duhere ku ijambo rivuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uryumva ijambo kurindi cyangwa se akantu ku kandi kugira ngo n'abandi bari gukomeza bavuga n'ibyo u Rwanda rubuze gusobanura byose. Kongo bariyo byose ndaza kugenda mbibazanira hano. Mbega iyi nama yose byaba byiza uyikurikiriye kuri ya YouTube channel yanyu. Reka twumve icyo Amerika ivuze. Trump was pleased to have convened DRC President Tshisekedi and Rwandan President Kagame in Washington on December 4th for the signing of the Washington Accords and the Regional Economic Integrated Framework. It was a true and sincere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye nyine nk'ibisanzwe yasuhuza abahari yabashimira perezida ibiki, arangije aravuga ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize cyangwa se ejo bundi muri weekend yakiriye perezida wa Kongo, yakira na perezida w'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo basinye amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara. Ati byari ibintu bimuvuye ku mutima kandi byanyabyo rwose byagombaga kuhabera. Processes require parties to uphold their commitments to that very process. And the United States is profoundly concerned and incredibly disappointed. Yakomeje avuga ati amasezerano nk'ayo ngayo abasimwe ni ikintu kiba gisaba impande zose zasinye amasezerano ko zigomba gukora ibyo ziyemeje. Atari ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano kanya zihangayikishijwe ndetse zaratengushywe with the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Today, I want to share with you some additional information on the scope and the sophistication of Rwanda's involvement in eastern DRC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri iyi nama zahise zikomeza zivuga ngo twaratengushywe bitewe nuko twongeye kubona intambara zongeye kuzamuka muri kano karere. Ati ni kubw'iyo mpamvu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika none tugiye no kwita tubamenyesha andi makuru mutari muzi cyangwa se tugiye gusohora andi makuru. Niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze hano. Umve neza witonze. Since its re-emergence in 2021, Rwanda has had strategic control of its proxy armed group M23 as well as M23's political wing, the Congo River Alliance or AFC. Ibi ni biri gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zize zivuga ngo guhera M23 yakongera kugaruka cyangwa se yakongera kubura umutwe mu mwaka wa 2021 ngo yari igaruwe cyangwa se inakontororwa mu buryo bwa strategy ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi shyaka rya M23 ryitwa Alliance Fleuve Congo, ubwo ni AFC, and has deployed M23 and the AFC to achieve Rwanda's geopolitical goals. Ati u Rwanda ari rwo rwohereje M23 na AFC kugira ngo binjire muri Kongo babashe gufasha u Rwanda kugera ku ntego zabo za geopolitike. Ibi ni ibirego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushyira ku gihugu cy'u Rwanda mu nama ubu tuvugana iri kuba y'umuryango w'abibumbye, aho Amerika yavuze ngo iri gusangiza abari muri iyi nama ngo amakuru yerekeye uburyo buhanitse
bw'uruhare rw'u Rwanda muri kano karere cyangwa se n'izi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyihagarariye muri iyi nama yakomeje avuga ngo Kigali yagize uruhare rutaziguye cyangwa se runini cyane mu gutegura imigambi no gushyira mu bikorwa iyo migambi y'intambara. Ataho u Rwanda rwahaye M23 ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa se bayoboraga M23 mu bya gisirikare, bakayobora M23 bayifasha, ubwo n'ubufasha ngo u Rwanda bwahaga M23. Mu Rwanda rwahaga ubufasha mu bya gisirikare, M23 bagaha ubufasha M23 mu bya politike ndetse na AFC. Ati ndetse mu myaka ishize u Rwanda rwatangiye, ingabo z'u Rwanda zatangiye gutanga ibikoresho bya gisirikare kuri M23, ubufasha mu bw'ubyikorezi n'amahugurwa kuri M23. Tibatozaga M23 bakanabahugura ndetse no kubajyanira ibintu. Planning and executing the war in Eastern DRC, providing military and political direction to M23 forces and AFC for years now. The Rwandan Defense Forces have provided material, logistics, and training support to M23, as well as fighting alongside M23. Ati ingabo z'u Rwanda RDF sibye guha imyitozo cyangwa se amafunzo no gutoza M23 ngo zageze aho noneho zitangira no kujya zirwana ziri kumwe na M23 muri izi ntambara. Ibi nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushinja u Rwanda mu nama y'umutekano turimo nonaha. 5,000 to 7,000 troops as ati aho bigaragara ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ziri hagati y'ibihumbi 5,000 n'ibihumbi 7,000 by'abasirikare ba RDF. This is not counting the possible increases from Rwanda recent advancement. Ati kandi aho ngaho ntabwo tubariyemo abasirikare bashobora kuba baherutse koherezwa noneho muri Kongo muri iyi minsi ubwo bari bari kurwana kugira ngo hafatwe Uvira. Iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda has deployed multiple surface-to-air missiles and other heavy and sophisticated